Kurdistaniye. جنابنده نوچهنا رادیو دنگ گلده باشکودارین هجا ایرو 21 مجدار 2025 روژا اینی لبروکسل ساعت 14 ل آمده ساعت 16 امی نوچهن دناوا روژه ده پیشکش بکن دم آزادی ریبرا پویه سروکاتیا کوم جهپ دبیجه کوبناوی امیر امی نوناری خواه نشینن امرالیه سرکوکیل کوما جهپ مراد امیر دیار کرکو پارتی آوان بریاردایی کو نوناری خواه نشین امرالیه امیر دنا خویانی خود تیکلداری مجاری دوها گوت امراس نابینن جوین لدر وی آگاهی ملت بکرن گرنگه کو هر پارتی که سیاسی سکن خواه با اشکره نشان بده وکه جهپ امراس نابینن کو اندامی خواه بدن هیئتا کمیسیونی سروکی گشتی پارتیا کده اما پی سید اصلان جیجانه فیر آخوی وها گوت پیش و چونکه که 45 سالن ددومه هیه گاو اونیزگاتیین کجبو چاره سریه و پرزگریکا گوتی آویتن هیجانه اگر که هون پرزگریکا کرد چاره سر نکن و پرزگریکا کرد وب آوائه کی چاره سر بکه هی برسوا گاوین گلی کرد و تفگر آزادی سیاسی کرد نهاتی داین دوی لور اساس زخت لسر دستلاتداری و دولت بکرن جبوکو گاوین لستر بناویتن دوی هولدان همو پارتی و سازین سیاسی هبه اردوغان و بحچلی جی و که باشت زانن دوی مخاطب رونن و لسر پیواجه با آخفن دوی ریبر او جلان درکه و در و فکرین خواه برای گشتی رپار و بکه سروکه گشتی امبپی سید اصلان دداویا اخافتن خود وها گوت مد هر پلتفرمی ده گوتیه دوی عفویا گشتی یا سیاسی بیلی دار خستن و هر کس فکرین خواه پار و بکه ام هیوی دکن که دوی پیواجوها داوی ده با اشتی و کویه و پیشوازی کرن دا خوازین نتوایی ین گل کرد به انجام ببه شنیم باجار قنه یک کانتونا فراته داخوازن خواه ین دیتنا ریبر اپو اجانسا نوچان هواره را آنین زمان بهجت مسلم دیار کرکو ریبر اپو 27 سال لامرالیه وها گوت دولتا ترک آداگر کرد دخوازه ده دیلگرتنا ریبر اپو ده فکر و فلسفه یاوی تون نبکه لی فلسفه ریبر اپو جهاند هجاند هیویا گل آزادی خواز آزادی فیزیکی یا ریبر اپویه وشبو ویجی او برخودان او تکوشین خواه خورتر دکه عبدالغنی خلیل جی گوت دولتا ترک تجریده که گران لسر ریبر آپو ده ددمه شاندن لدوه ایدی مافی هیویش بو ریبر آپو وره پیکانین ایدی سبرامن نمایه ام آزادی فیزیکی یا ریبر آپو دخوازن نجلا درویشی دیار کرکو وها گوت آزادی ریبر آپو آزادی مرواتیه و امی هر تم جبو آزادی ریبر آپو تی بکوشن به فکر و فلسفه ریبر آپو امی تکوشن او برخوادان خواه خورتر بکن جبر کو آزادی ریبر آپو آزادی همو گلانه گریلاین تفگر آزادی تکلداری 25 مجداری روژا تکوشینا لیدیجی تندیه لسر جینه جاجن سنوچین آفراتی را آخوین گریلا آرژین هلبست اندام اکادمیا شهید صفقان آوازی چا ببرن اندام اکادمیا شهید صفقان آوازی چا آرگش دلیلا و گریلا اسماعیل خابور اشارت به فلسفه ریبراپو یجبو آزادی جنه کرن و اف پیام دان و فکر فلسفه کو پیش خستی و روزامه یعنی حتی روزامه ایروجی ام سروی فکر فلسفه دمشن تایبت وکی جن جیانه که آزاد
ام جبونا ویجی هین زیاتر تکوشین دکن د جوا که ده هیچ داجی قتل کرنا جنا هیچ بردامه ابجد صدام خواج تام لحنباری ذهنیت تکوشین نکرنه تی ایریشا جن ایریشا زاروک ایریشا جوانا هیچ داجی بردامه سروکاتی جبونا هفجیانا آزاد پر نرخاندن خوانه امجد خازن لسر و اساس تکوشین بکن خواه پرورده بکن روح هبونك آزاده آزادیه دخوازه اگر از روح دکم هدف از هبون تواهی دکم هدف از فکری و آزادی خواز دکم هدف د مانیفستو یا خویا دیار کری در براپو سر و مجارا جن پسکریکا جن برفرهی پرسپکتیفین نودا حتی وقت رونسانسا جنجی افدن پینا سکر او زلامتیا دستلاتاریش خوره وقت پرسپکتیفیک اساس کرتیه خوره وقت آرمانجو هدف اساس کرتیه و جنجی آزادبونا جنجی پیشاوه دستلاتاری و مصلحت خوده وقت آستنگی و مزنتر دبینه جواکا خواه انسانتی جب دعوتی خواه ناس کرنه جن ناس کرنه و همان دنه ده چاره سر کرنا وی پرسکره که ام دعوتی وی دکن ام دکارن هینا راستر او بکن یعنی تندیا لهمبری جنه تندیا لهمبری خزای لهمبری جیانیه لهمبری کسایتیا مروفه کاپیتالیزم به ذهنیت ظلام سالاری بکوک کریه و یعنی همون ریبازی خواه جبوک و کاره به آلیه جیانی تنه بکید شخص جنه ده هریشه کی پرمزن ده مشانده به فلسفه ریبرتی ایرو دبینن کو جن آزاد جبونا جهانی بو سمبولک برسیفه کی جبونا به روژیه جنسیاتیفا پشتیوانیا بگرتیان را تداعی فاطمه یلدرم وها گوت الیف ورال تاش دمجداره ده 2024 ده 30 سالین گرتنی تمام کر تحلیلیه به شرط جمعه مجداره ده 2024 ده 3 جاران به 6 ماهان دم تحلیه و هاتیه تعلق کرن جعلیه لجنه شوپاندن و اداره گرتیگه و بکیفی نای بردان تاوی ویروشا گرتیه نخوشیه هیه گرتیه نخوش ناب نخوشخانهان لگوری راپورا مافی مرووان نیزیکی 1500 گرتیه نخوش هنه لطیپین ایه به گاردیانان را نکارن با آخفن به میگافونان کوموتا دنگ ددن ام جی چارسریه پرزگریکا گرتیان را ریو ریبازین چارسریه دگرن ده دم پیشته ده به پیلان کرن که ده درباره و مجاری ده چالکی و برهم بین کرن گرتیان شورشگر بتکوشینا ما دکارن آزاد ببن ام آزاد نبن ام جی او ببورن او آزاد نبن ام جی آزاد نابن هف سروکا کوملیا پشتیوانیه به مالبات گرتیان یا مرمرای ما تو هایدری نورتن کاراگوز جی وها گوت املیدیجی بین پیکرینن مافان یل گرتیگاهان چالکی و برنامه جور بجور پیکتینن جبر جهر تیپین گرتیگاه تینه چیکرن هم تیپ نمانه و چما وان مرو وان او قاسی تنه دهیلن تجرید دکن برای تنه دهیلن و تجرید دکن دوی دمل دست گرتی بین بردان کمیسیون المجلس دوی دمل دست به بریز عبدالله اوجالان را هفدیتنه پیک بینه گرتیه جن یان لگرتیگه این ترکیه تاوی همو زخت و تجرید دست به جهل براندنا چاند و هنری برنادن و نه اینکو جنان لگرتیگه هن خیز کرنه و دناورا 22 و 23 یه مهیده بین نشاندان جمع توهای داری نورتن کاراگوز درباره مجاری دا آخوی کاراگوز وها گوت
با armanca piştivaniya jinên girtîgehê re em vê xebata giring dibînin. Em weke mat tu Heyderê nikarîbûn çavên xwe ji vê bûyerê re bigirin. Divê raya giştî jî van tiştan zanibe. Girtî tevî hemû bêderfetiyan hêza berxwedanî nîşan didin. Huner alaveke berxwedanê ye. Divê her kes hestiyar bêne serdana vê piştîva, bêne serdana vê pêşangehê bikin û bi girtiyên jin re piştgiriyê bikin. Nurten Karagöz di dawiya axaftina xwe de wiha got. Wêneyên jî girtîgehê hatine rihê girtîgehê ne. Divê her kes li pêşberî vê hestiyar be. Divê her girtî demil dest tahliyeyê bibin û bigihêjin azadiya xwe, divê li derve hilberînê bikin. Em dixwazin pêşangehayên din jî bi wan re çê bikin û li dar bixin. Hêviya me ev e ku girtî hemû derkevin û li gel me mûzîk, wêje, sînema û hunerê li derve birêve bibin. Pêşangeh wê du rojan li neçeme vekirî bimîne. Di çerçeveye tekoşîna li dijî tundiya li ser jinê ji aliyê mêr û desalatê ve tê kirin, Akademiya Jeolojî ya Şengalê semînereke ji bo mêran da. Ji bo mêran ku di nava meclisê de sazî û rêxistinên dibin banê rêveberiya xwesera Şengalê de kar dikin hate dayîn. Semîner ji hêla endama Akademiya Jeolojî Sara Botan ve hate dayîn. Semîner bi deqeyeke rêzgirtinê ji bo hemû şehîdên tekoşîna azadiyê dest pê kir. Sara Botan da zanîn ku tundî di şexsê jinê û zarokan de li ser tevayî civakê de tê pêkanîn û dest bi axaftina xwe kir û wiha got. Di dîroka îzdeyatiyê de timî roleke taybet û sereke ya jinê hebû. Nerîna wê hebû di cihê xwe de jî diyar bû. Jin di heman demê de hêza biryarê jî bû. Maf û îradeya jinê ji destê wê hatiye girtin. Herî zêde jin êşa fermanê kişand û zilm lê hate kirin. Nîqaşa terikandina petrol, komir û gazê beriya 2 salan li Dubai di civîna COP28 de hate destpêkirin. Di civîna vê hefteyê de li Brezîlya bajarê Belemê jî heman mijar xistiye rojevê. Serokê dewleta Brezîlya Lula jî ji destpêka civînê û av vê lûtkeyê به armanca parastina av hawayê dibêje ji bo berdana bikaranîna sotemeniya fosîl nexşereyeke pêwîst e. Çîn, Hindistan, Suudi Arabistan, Nijerya û Rusya li dijî vê daxwazê derketin. Ji bo vê jî li ser heman nexşereyê roja pênşemê nameyeke hevpar ji serokê Copa Sisyan re a Sihî re hate şandin. Herwiha çavderên siyasî jî dibêjin beriya lûtke şeva înê bi dawî bibe li hevkirin zehmet xuya dike. Fransa, Belçîka, Almanya, Kraliyeta Yekgirtî û Kolombiya jî di nav de nêzîkî 30 welatan ji serokatiya Brezîlya xwest ku metna muzekereyê careke din di ber çavan re were derbaskirin. Li gorî ajansa Fransayê Associated France Press jî got de pêşnûmeya dawî de ku ji aliyê dîplomatê Brezîlya û serokê Copê ya Sihî de André Correia de Logo hate pêşkêşkirin navê sotemeniya fosîl jî derbas nabe. Nêzî 200 welatan bi bêdengiya li pêşberî terikandina petrol, komir û gazê nerazî bûn nîşan didin. Belê nûçeya dawî çalekvanê jîngehparêz yê ji Seqîzê Muhammed Elî Weysî ji alî hêzên rejîma Îranê ve hate binçavkirin û 11 rojin di derbarê wî de agahî nayê girtin. Hate ragihandin ku Muhammed Elî Weysî yê 30 salî ji cihê kar ji alî hêzên îtlaata Îranê ve hate binçavkirin û birin ciheke nediyar. Malbat û hevalên wî diyar kirin ku xetere li ser jiyana wî heye û banga hestiyariyê li raya giştî kirin.
بریم هاتن داویه بولتن خواه حتی بولتن کدن بمینی دخیر و خوشیه ده دم باش